couple sengathi ningaphakamisa izandla nina bese introduce nani balo yanyaka lithi thokoza ngalomfazi wobusha bakho angithi usanda kumthola lena di young couple e ka re le ka soletsa matsogo bebele re thabang le mofumagadi wa gago ka re o sa tswa go mogwetsa lithi ayithokoza man le re thaba ya uthokoze le re o thabe kube injabulo go be le thabo lokho kusentandweni kaNkulunkulu seo se thato modimo uNkulunkulu abenani marena be le lena niyazikhumbula izenzo 2 verse 46 ukuthi bezithini diketso 2:46 funda izenzo 2 verse 46 2:46 kulabazalwane abaqede ekuphenduka lapha ya uma bephendukile lapha ya ukuthi kwenzekani lapha izenzo 2 verse 46 mo banneng ba ba sokologileng ba re kwa gore ba sokologile 2:6 imihla ngemihla baqinisela nganhliziyonye etempelini bahlephula isinkwa ekhaya badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo kasisuthu Batumisha Modimo ba kgahla batho ka moka letšatši ka letšatši morena a oketša phuthego ka bao ba phološwago lalela lesizulu imihla ngemihla baqinisa nganhliziyonye etempelini bahlephula isinkwa ekhaya badla ukudla kwabo ngentokozo lemakhaya nangobumhlophe benhliziyo bahlephula isinkwa sabo emakhaya banathuganya senkgwe sa bone malapeng ngentokozo ka lethabo lokuhlephula isinkwa lemakhaya yilot sapha le go nna thuganya senkgwe kana borotho malapeng ke lot sapha le nkonzweni bayahlangana bakhonze tirelong ba kopana ba direle kwesinye isikhathi emakhaya bahlephule isinkwa e fela ka nako ngwe malapeng ba nna borotho ngentokozo emakhaya abo ka lethabo metseng ya bona ngoba ikhaya ngokuya kwehlelo likaNkulunkulu indawo yentokozo gobane lelapa ka peakanyo ya modimo ke felo mo re tshwanetse go thaba gona amen amen baquotile lokhu laba bafunde phambi kwami ngiyadlula nje kiko angeke nethi kunenkulumo A1 engifuna ukuyifunda la gona fela le polelo ba quotile ye ke nyaka go bolela ka yona mo kuZaga chapter 21 verse 19 Diema 21 kumnandi ukufunda iBhayibheli ne go monate go bala bibele uyabona ukuthi mawufunda iBhayibheli ukhumbuleka izinto eziningi ge o bala bibele o gopola dintho tse dintsi wangalifunda iBhayibheli enkonzweni kwavulwa amavesi amabili amathathu ayi3 4 5 akulele 6 uyile ngobuthongo bayokuvusa nabathi amen ge o sa itlaitla go bala bibele ge go bala diverse tse 3 3 4 5 ya bo 6 o wela ka boroko kodwa uma unentshisakalo uma ulandelela uma lifundizwe lenkosi the more kufundwa kuwe kumbuleka izinto eziningi e fela ge o na le phishego ge ba ntse ba lebala go utologa dintho tse dintsi 21 Diema verse 19 kungcono ukuhlala ezweni lasehlane kunokuhlala nowesifazane oxabanayo nothethayo kasisuthu sotho go iphelela lešokeng go phala go dula le mosadi wa go ngamola hlogo wa swele hayi mara sisuthu kuyasihlompha sisuthu ngiyahlonipha isotho yo yebazalwane uNkulunkulu makhaya amakhaya ethu ufuna kube makhaya wokuthula modimo o nyaka gore malapa a rena e be malapa a khutso amakhaya wokuphumula malapa a go khutsa uthe omunye uza kwethu umefundise mina o re ngwana bo rena ga a rutiša mosegare noma ngabe emsebenzini kube nzima kangakanani le ge go ka ba boima ga kae mosebetsing noma nasendleleni uhlangane nezinkinga mohlomong tseleng o kopane le mathata kodwa na ufike ekhaya uthi kuwe kuthi net mane ngifike ekhaya ngiyophumula ngirelaxe yazi kuphele zonke lezi zinto wena go wena o na le sefela gore ge nka fihla lapeng ke khutse go fele dintho ka moo uma ngingafika nje ekhaya ge ngiyophumula nka fihla fela ke khutse lapeng ene nangithi ngiyamxoxaxoxela lo wakwami daram naye angiduduze vele ngifuna kuye ekhaya ukuyophumula ngikhathele ge fela ke tseya ditabanyana le yena wa nkgomotsa ke nyaka go ya lapeng ke ye go dula le yena kodwa lithi lelizwi lenkosi la e fela le re lentswe la morena fa
lisitshela indaba lethusako ku-19 elithi kungcono ukungahlali endlini le ekumele uhlale kiyo 19 e re go kaone gore o seke wa dula ntlo yo o tshwanetseng go dula go yona uyohlala ezweni lasehlane lithi lesingisi edesert bebele re we go dula leshokeng kunokuhlala nowesifazane oxabanayo nothethayo every day go na le go dula le mosadi yo a ngamola go tlhogo lokungamula hloko kusho ukuthini sichazeleni phela nathi nisikhavise nathi re hlalosetse le rena re tsebe gore e tsho gore go ngamola tlhogo ungamula hloko kusho ukuthini na wa go bolela kudu uku wa swele wa go bolela kudu wo uyakubulela kude ubulela kude ngendlela ukuthi nale nhloko uyayishwila isuse wa di- mhlambe yabo ngazi phela ngemzulu mina ngiliswati lokutala nna ga ke tsebe ke moswatsi ka tsalo lalela Phelethe. le verse siyolifunda manje vese re tleng go e bala gone jalo lo angithi lapha endlini nihlala noyi-2 Akere, nonkosikazi le dula le ba babedi ntlo le mofumagadi ulalele le verse siyolifunda o manje theletse vese re tleng go e bala ninonkosikazi nihlala nobabe nihlanganyele le kopanetse le dula le ba babedi erumini eyi-1 mo roomong e le nosi nihlala le dula ekhaya linye lapeng le le nosi le ndlu enihlala kiyo ntlo eo le dulang go yona niyihlanganyele nihlala noyi-2 le kopanetse le dula le ba babedi nalapha ekamereni noyi-2 le kamoreng le ba babedi lalela-ke Phelethe. lelithini leli khona la kuzaga chapter 25 diema 25 verse 24 verse 24 khona lapho ne gona moo 25 verse 24 go itulela mokutwaneng ya tlhaka go phala go dula le mosadi wa go ngamola tlhogo lelo ligcina lapho kuphela lifelela mo lalela lesizulu then lesizulu lihamba number 1 ke la lalelani lesizulu theletša ya sezulu 25 yeah verse 24 24 yeah kungcono ukuhlala egumbini lophahla kunokuhlala nowesifazane oxabanayo endlini ehlangenyelweyo endlini enjani ehlanganyelweyo ungifundele nangesingisi sizo ukuthi sona sithini Bala lika- kungcono ukuhlala lapha kusilingi le phezulu ngibelela ngiyohlala le ekhoneni le phezulu esilingini go kaone gore ke ye go dula godimo mo ceiling mola ukuhlala nomfazi oxabanayo kulendlu le la sihlanganyele lendlu sihlala soyi-2 go kaone gore ke ye go dula ceiling gona le gore ke dule le mosadi yo o manang ntlong ye re e kopanetsego lendlu sihlala sobabili siyihlanganyele ntlo ye re dula re le ba babedi re e kopaneng mara kunothi sihlalela sihlanganyele lendlu e fela gona le gore re dule mo re kopanele ntlo ye hayi ngiyahluleka lo pelepele uyababa lo ke a palelwa pelepele ya tšhesa e kanti unkulunkulu yena ufuna ukuthi sihlale ngokuthula gane modimo ena o nyaka gore re dule ka khutso ngokuzwana ka go kwana ngiyazi mina boma ngizikhulumela mina abobaba bonke abezo nabopastor bezo ke tepolelela nna bo pastor ga ba kwe le bontate ka moka mina ngiya-understanda ukuthi le verse leli vele lenza bomama bangabi mnandi kwangathi singadlula masinyakilo ke a kwešiša gore e dia gore bomme ba seka ba ba bosenyana e ka re ka feta ka pela mo go yone ngoba nabo bobaba khona la bahlupha khona gobane bontate le bona go na le mo ba swenyang gona mara nakusho unkulunkulu e fela ge go bolela modimo nethi sinobulukhuni yokuthi asikwati kuphikisa into levela kunkulunkulu re na le bothata gore ga re tsebe go phegiša seo se tswang go ngoba Modimo. unkulunkulu nguye lo wathi mundvu gobane modimo ke yena a tseba go motho ene nguye lo wathi ukuthi enhle kumuntu wesifazana ayisi muntu wokukwata ni ke yena a tseba gore motho wa sesadi ga e se motho wa go galefa ni umuntu wesifazane ngeke akushaye ngenduku mara ngiyazi khona abashayayo motho wa sesadi a ka se go bethe ka patla ke pa ke a tseba gore ba gona ba ba bethago umuntu wesifazane ayisiwokuthukuthela motho wa sesadi ga e se wa go galefa ngoba lento ezophuma la emlonyeni gobane seo se tswang molomong izokuphula amathambo se tla go roba marapo hayi uzawusaga ube ngaka o tla theoga o be mokgutshwane o be bokana net lento ezokutshela yona ga fela ntho ya go bolelela go yona uthi nithi niyolala ekamereni le re la go robala ka moreng mhlawumbe ulele kuqala motlhomong wena o robetse pele afike a fitlhela alalalale a robale uze ngathi uyazumeka o kwa e ka re o swarwa ke boroko athi vuka sikhulume a re tsoga re omane hawu mangitiniwe a ra ke kgathetse mme vuka sikhulume tsoga re omane isukile e tlogile ntwa angathi vuka sikhulume ngeke usalala
o ka ska wa tsoga o robetse lithi elinye ivesi ngisaba kulifunda ngenxa yesikhathi. verse nngwe e re ke tshaba go e bala ka lebaka la nako. Umama onjalo Mme yo jwalo kufana nasehlobo uma kunemvula. go swana le lehlabula ge pula ena. Kunembobo lapha emasenkeni ofu etshanini. Gona le sobanyana mo la mo godimo mo. Imvula yana. Pula yana. Uthi to. Niyalazi le verse? Le a tseba verse eo. Uvuka sikhulume. Tsoga Roman. Sizomlapha lo vuka sikhulume lo. Re tla mo alafa tsoga Roman eo. Malibonke igama lenkosi. Ga le leboga leina la Morena. Sengena ke nathi ngiwafunda masinya lama verse alandelayo lawo. Ke di bala ka pejana di verse tse di latelago. Mara ngivumelene nathi ngifundi ama verse amabili ngiqinise labo mama abanamabayeni abangakasizindiswa. Ntumelle ke bala di verse tse pedi fela ke tishe bo mme ba bana le banna ba ba sa pholoswang. Nalabo baba abana makhosikazi abo angakasindiswa. Le bontate bao ba fumagadi ba bone ba sa pholoswang. 1 Corinthians chapter 7. Ba Korinte ba pele Chapter 7. chapter 7. Makorinte wokuqala chapter 7 Ba Kuranta ba pele chapter 7 verse 12 and 13. 7, 12 and 13. 1 Corinthians chapter 7 verse 12 and 13. ba bangwe ba botswa ke nna e sego morena ke re ge monna wa modumedi a nyetše mosadi yo e sego modumedi mme mosadi yo a dumela go dula naye monna yo a seke a mo hlala 13. le mosadi ge a nyetšwe ke monna yo e sego modumedi mme monna yo a dumela go no dula naye mosadi yo a seke a mo hlala. Awu Nkosi yami. Sizulu. Kepha kwabanye kusho mina akusho inkosi ukuthi uma umzalwane enomfazi ongakholwayo yena ke evuma ukuhlala naye angamlahli. Baba, Ntate uthi uNkulunkulu uma o re modimo ge wena njengoba ungumzalwane sewuphendukile. wena jwalo ka moena o sokologile Umkakho akaphenduki. mofumagadi wa gago ga a sokologa Akana nkinga lo mkakho noma sewusindisiwe ukuhlala nawe uyafisa ukuhlala nawe noma wena ungumzalwane so. ga ana bothata go dula le wena wa duma go dula le wena le ge wena o ntse o le moena. Le verse lithi ungamlahli. Verse ya ero ska mohlala. Angithi Sathane uyaphambanisela ukuthi Nkosi yami bomama lenkonzweni baningi ene lo akamsola kasindiswa ene uyabuhlaba ene uyarasa. Sathane o rata go fapantsha dintho wena re bo mme ke ba bantsi mo tirelong o a ka gano leo wa balabala. Ukube nami ngamane ngafana nabonzimande ngithole lo sindisiwe mhlambe nganginyalala ebusuku. Le nna if ke tshwana le nzimande ke goditse wa pholositswego nka be ke robala boshigo. Vele kunjalo iqiniswa ngithi. Go jwalo ke nnete. Uthi uNkulunkulu uma wena baba Modimo re ge wena ntate unonkosikazi ongakakholwa o na le mofumagadi yo a sa pholoswang. ene lo nkosikazi akana nkinga kuhlala nawe Mosadi yo gana bothata go dula le wena ungamlahli o ska mohlala mngakho. ke mofumagadi wa gago. Funa ngokuhamba kwesikhathi uNkulunkulu amsize. Go ka dia gore mo tsamaong ya nako modimo a mothushi. Nani niyazi la ibandleni ukuthi kukhona abanye abomama sebasindisiwe kwaqala kwasindiswa bobaba babo. Le lena le a tseba gore go na le bomme bao ba pholositswego ga latela bontate ba pholoswa. Niyakwazi lokho mse. Le a se tseba se. Ivesi elandelayo lithini? Verse e latelang e reng Nomfazi uma unendoda engakholwayo yona ke ivuma ukuhlala naye angayishiyi indoda. Amen ma. amen ma. Uyababona bobaba musilankonzweni Wa ba bona bontate mo tirelong bagcoka amasuti bakahle and bafakaza baphila kamnandi kahle ngoba basindisiwe. ba apara disutu ba paka gabose gobane ba pholositswe. Yakho indoda ikasindiswa. Wena monna gago ga a pholoswa Mhlambe ingenye indlela nje. motlhomo ka tsela ye nngwe. Yekela laba baba bala bobaba bamanye amadoda babanye abafazi.
tlogela banna ba ba lemfa ke banna ba basadi ba bang lithi iBhayibheli uma wena mama ukholwa bebele re ge wena mme o dumela la sifunde khona manje mo re badileng gona jwalo lo baba wakakho angakholwa ntate wa ko ntlong a sa dumele ene uyathanda kuhlala nawe lo baba ene wa rata go dula le wena ntate njengoba kahleli nawe nje jwalo ka a dutse le wena lithi ungamyekela ungamhlali bebele re se ka motlhala ene ungafisi nokuthi afe of mhlambe ke uyabona musi kube njani njani lithi no eza kwakho thathile naye uyathanda kuhlala nawe ene uyakuthanda niyazi futhi labo baba bangakakholwa nabaphuzako bamthanda njani umama wakakhe lo sindisiwe bebele re se ka fišegela gore o motlale gore a gwe gore go dire se se wa tseba gore bomme ba ba pholositšego ba rata go dula le banna ba bona uboya lezipotini kuphi umuzwe makhuluma ngawo nina futhi wami mfazi akafani nani nina encheap labuka sinithola lula nala sportini wamfazi akakwenzi lokusindisiwe o mongwe kwa dutse ko spotong kwa a breka ka wena re wa ka mosadi ga a swane le basadi ba lena o pholositšwe ufakaza ngoJesus o paka ka jesu amen amen malibonke ngamba lenkosi ga le lebogo leina la morena nazikwe iziyaleko ake nginikeze nazi iyaleko kule 6 minutes yami esele šitse ditaelo tse dingwe mo 6 minutes go yesetseng things to remember dintho tse re tshwanetseng go di gopola uma ufuna ikhaya lakho libe ikhaya elinonkulunkulu elinempumelelo elinentokozo khumbula nakho ge o nyaka gore motse wa gago o be le lethabo le khutso gopola se Kolosi 3 verse 13 bakolose 3:13 okuningi bafowethu sebakuthintile tse dingata bana besho ba dikgwathile yiko ngeke ngichaze kakhulu net nka se tlhatholle kudu ka tsona net ngiyawafunda lama verse Kolosi 3 verse 13 nibekezelelane nithethelelane uma umuntu enensolo komunye uqedile ungasayiqedi kasisuthu Sotho 3 verse 13 Kolosi kolose 3:13 ngiyadlula nibekezelelane o re le itshokelane ikhambi number 1 ukuthi baba nomama asibekezelelane sehlare sa pele ke gore re itshwarelane ntate le mme omunye uthela efundisa emini yo mo re ge a rutisa mo mosegare ubuza umbuzo othi ngibani onganaphutha o boditse gore ke mang yo a sena go phoso bani ongana mistake ke mang yo a sena go phoso kubaba nakuma go ntate le mme ngiyayenza mistake le nna ke a e etsa phoso nawe mama uyayenza mistake le wena mme wa idia phoso lithi nibekezelelane e re le itshokelane ikhambi number 2 sengiyoqeda number 2 ke tlo go fetsa Jacob 1 verse 19 1:19 Jakobe incwadi kaJakobe 1 phuku ya ga Jakobe 1:19 verse 19 ngesingisi nguJames ne Jacob 1 verse 19 ka sekgwa ke James bana beshu ba ba rategago taba ye le swanetše go e tseba ke gore motho a hlaganele go kwa eupša a diege go bolela a diege le go galefa Sizulu niyakwazi lokho bazalwane bami abathandekayo yilo naloyo umuntu makasheshe ukuzwa aphuze ukukhuluma aphuze ukuthukuthela shesha ukuzwa ngoba kuyakhulunywa vele indleba inasivalo phakisha go kwa gobane go a bolelwa tsebe ga ena setswalo naso uzwile ungasheshi ukhulume thatha isikhathi ukukhuluma ge o setse o kwele o seka wa diega go tseya nako lento oyizwile ikhuluma umlingano wakho lapha ekhaya seo se kole go se bolelwa ke molekano wa gago lapeng uyizwile ngithi o se kwela kry take time to respond to ukukhuluma tseya nako go araba kana go ene bolela enye into lo mlingano wakho ayikhulumile iyakwatisa se sengwe se molekano wa gago a se boletseng se ya go galefisa iyakuthukuthelisa se ya go galefisa lithi take time ukuthukuthela e fela e re diega go galefa uma uNkulunkulu athi thatha isikhathi ukuthukuthela kusho ukuthi uyakhona ukukubamba lokuthukuthela ge modimo a re o diege go galefa go tsho wa kgona go te tshwara wena impendulo yakho mayisoft uqeda lokuthukuthela kwalokhulumayo le ge a na bolela le wena galefile fela gona go ba le phetolo e boleta o feleletsa le ena theoga kodwa ufoku waba ngifoku nawe wakhuluma waphendula ngamagama strong lithi kulobe kathukuthele uyovusula kolukhulu kuzawusha isibhakela khona ge foko wa gago a ka ba foko wa bolela galefile le wena o tla tsosa bogale bo bogolo
omunye maphakeme uNkulunkulu akasize lo munye abe phansi ge yo mongwe a galefile a le godimo a phagame modimo ga a thushe yo mongwe a ye and fase uphendule kahle o fetole gabose konke lokho sisizwa uNkulunkulu dinthong ka moka re thušwa ke modimo ngoba kokunye siyahluleka ngoba singabantu gobane nako tse dingwe re a palela re le batho kodwa lokho okuthatha okule nkulumo okuthathe kuzokusiza e fela se se leng mo polelong ye se tšee se tla go thuša lalela ke le verse esengiyogcina ngalo theletša vese ke feleletšago ka yona khona la kuzaga 19 verse 11 diema 19:11 angithi thina siyazi a ke rena re a tseba la ngilabovuka sikhulume lapha gore mo go tsoga re omane ba nayi ikhambi lakavuka sikhulume sehlare sa tsoga re omane shise yebazalwane angithi niyazi ukuthi vele uma kukhona okungasi right okubona ngathi akusi right okwenziwe emlingani wakho kuba sengathi ngambuza a ke re ge molekana go ka dira se ka reng ga se ya loka go ba lese gore ka ro ka mmotsiša hayi ngiyamlanda mina hei ke a molata uyazi nangimlandile ngayokukhuluma naye ngayikhuluma naye ngiyozwa ukuthi sengigezekile sengingcono ge nka molata ka bolela ne ke tla kwa gore ke tlhatswegile ke kaone hayi ngiyamlanda ke a molata ngibona wenzeni uthini o editseng o reng le ndoda yami lo mkami uthini monna wa ka o reng of wenzani or o etsang hayi ngiyamlanda ke a molata yebo kukhona la kumele vele ubheka isikhathi esiright uyombuza khona go gona mo o tshwanetse go lebelela nako ye tshwanetseng gore o mmotsiše kodwa lalela la e fela theletše ezinye ziso tse dingwe di ka tselae 19 verse 11 motho yo bohlale o pelotelele bothakga jwa gagwe ke ge a sa latišiše dikgopi ufunde nangalesingisi leso lapho mamba o balele ka sekgwantate mamba wo ifelile ka Sesotho ne ya isiZulu ukuhlakanipha komuntu kubambezela intukuthelo yakhe kuludumo lwakhe ukudlula esiphambekweni umuntu ohlakaniphile motho yo o hlalefileng uyakubambezela lokuthukuthela kwakhe o ba le pelo e telele go swara kgalefo ya gagwe uyasibona siphambeko esenziwe ngilo wa e bona karogo ye diriweng ke yola enze ngathi akasiboni adlule a e tseye ka re ga e bona a fete lalela singisi sithini theletša sekgwa e reng abantu abavuthiwe lamqondweni bayayicontrola imizwa yabo batho bao ba felletse mo kgopolong ba tseba go te tshwara bone ba controla maikutlo bayahlonipheka abantu abanengqondo evuthiwe ngoba kwesinye isikhathi bayibona into errong eyenziwe ngilo benze sengathi abakayiboni unamalungelo yokumbuza khulume kodwa wathi ay angikuyekele man ba hlomphega batho ba re ga ba lebelletse phoso ba te tshware ba re no ga ke motlogele ke seke ka mmotsiša ye baba noma mme le ntate ayisiyo yonke into wena ulandelela yonke lento wena o latelela dintho tse ka moka tse mina vele ngithi akithi kusasa mzala umuntu ngiyamlanda vele vele ntate motho ke a molata ngilali vele nasekamereni ngeke size nenkonzo yasekamereni siyenze vele kumele ngimncishe size sidlule kahle kule ndaba taba ye ya ka kamoreng ke a mo tima yona go fitlhelela re feta mo tabeng ye ya ngoba siyayenza njani muthi ngimlande ahlambuluke kahle ukuthi kwenze njani ke a molata gore a tswelela mputsisa re go diegileng hayi mamba sincengele sengiyohlala phasi awusincede futhi lapho ncenga mamba abantu abavuthiwe la bayayicontrola ukuthukuthela kwabo nokwenza kwabo bayahlonishwa kakhulu ba hlomphiwa gagolo bayakhona kubona ukuthi uwenze wrong lo wa kgona go bona ga o mongwe a diile phoso athi lokhu nami ngiyakwenza uburongo obufana naloku abenzile phoso e le nna go a diega gore ke die yo a e diilego ngimlande na ke molate na hayi man nami ngiyakwenza angimiyekele ara ga ke mo tlogele hayi hello mama kunjani ara mme go jwang o ithi say right say ke right lokile kanti kukhona into bofuna umbuza yona ga ne go na le se se rile se bonya ka go mmotsisa right shona
se sa lokang ezinye izinto zi-overlookhe tse dingwe tsa dintho di lebelele fela o tswa mo go Hlula kizo. tsona feta mo go tsona unless ubona ukuthi zi-serious ga fela o bona gore tseo di serious angisho mina ukuthi uyekelele izinto ezirong ga ke re o tlogelele dintho tse di sa lokang mara ezinye azinasizathu ukuthi solo e ulandelela fela tse dingwe ga di na lebaka gore o di lithi latelle umuntu ohlakaniphile e re motho yo a tlalefilego uthola ukuhlonishwa ngoba ezinye izinto uyadlula o kizo hwetša hlompho ka gore tse dingwe tsa dintho wa feta mo go tsona omunye aza kuhloniphe umangala ukuthi lo mlingane wami wangihlonipha kangaka o mongwe a go hlomphe o makala gore molekane wa ka nhlompha so uyazi ukuthi